аввало ассалому алайкум тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, муҳоҷирон, муборизон, мухолифон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ, хонумон ва ҷанобон, тамошобинони азиз, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва тамоми ҷаҳон ки моро тӯли сол тамошо мекунанд. шуморо аз номи худам ва аз номи Ҳаракати Сиёсии Демократии AMOT бо фарорасии соли нави 2023 табрик менамоям. ба шумо ва аҳлу оилаатон хушбахтӣ, саломатӣ, меҳру муҳаббат ва тамоми хушиҳои рӯзгорро таманно дорам. ид муборак дӯстони азиз. бо эҳтиром, роҳбари Ҳаракати Сиёсии Демократии мардумии Тоҷикистон AMOT Izatullo Dadaboev. Дорогие дамы и господа, наши зрители, граждане Республики Таджикистан и всего мира, поздравляем вас от имени себя и нашей демократической движения с наступающим праздником нового 2023 года. Желаю вам и вашей семье счастья, здоровья, любви и благополучия. С праздником, дорогие друзья! С уважением, лидер Народной демократической движения Таджикистана AMOT Izatullo Dadaboev. Dear ladies and gentlemen, all viewers, all citizens of Tajikistan and the whole world, on behalf of all cells and all democratic movement, we congratulate you on the upcoming New Year 2023. I wish you and your family happiness, health, love and prosperity. Happy holiday, dear friends. Leader of the People Democratic Movement of Tajikistan AMOT Izatullo Dadaboev. Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Zuschauer sind Bürger Tadschikistan und der ganzen Welt. Im Namen von uns und unserer demokratischen Bewegung gratulieren wir Ihnen zum bevorstehenden neuen Jahr 2023. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie Glück, Gesundheit, Liebe und Wohlstand. Frohe Feiertage, liebe Freunde. Leader der demokratischen Volksbewegung Tadschikistan AMOT Izatullo Dadaboev. Aziz xonumlar va janoblar, bizni tamoshabinlarimiz, Tojikiston fuqarolari va butun dunyo, sizlarning o'zim va demokratik harakatimiz nomidan Yangi Yil 2023 yil bilan tabriklaymiz. Sizlarga va oila a'zolaringizga sihat salomatlik, baxt, saodat, uzoq umr va kelajagingizga omad tilayman. Yangi yilingiz qutlug' bo'lsin. Aziz va mehribon vatandoshlar, katta ehtirom bilan Tojikiston AMOT Xalq demokratik harakatining rahbari Izatullo Dadaboev. Freedom Mention Tajikistan.